mbese n'iyi odiyo nushaka uzayishyire kuri YouTube abumva ikinyarwanda bacumve neza. Kongo yaratewe bayiha seserefe nkande irwanye bayifatira ibihe bihano? Nta gihugu c'abandi yateye iri kurwanira ku butaka bwayo bashizeho seserefe ikanga ngenza nta seserefe nshaka n'umuntu yanteye bayifatira ibihe bihano? Uti ibyo bihano wavuga ngo ke mu gihugu cawe wararwanye turaguhagarika uranga, mbese wahagarara mu nzu yawe gute ku muryango bagukikije? Ico nico kibazo rero. Gisegeti niyemere avuge yuko tashobora Kagame. Nta musirikare wa Kongo yaje aririrwa aripakara amavuta y'abagore za Karorayiti yarwana n'inkotanyi zisa n'amakara. Inkotanyi zisa n'amakara, we kuryama mu bitaka bisa n'umubiri we. Nta musirikare wa Kongo yayisigaga amavuta y'abagore yarwana intambara. Nta ntambara iri muri Kongo. Nje nari nanabivuze, burya nuko mushiraga ibiganiro ku ma radio abenshi nababyumva ntibagire ico bakomentinga. Nje burya ndabakurikiranaga cyane. Murumba yigeze kuvuga irya ntambara ntabwo ari y'u Rwanda gusa, n'Ubuganda burimo, kandi gahunda yabo ni ugufata Noro Kivu. Murumba je Kinshasa bibyira Kisegedi. Kisegedi si Kinshasa nta ngorane, abana biwe bararaga bagaramye kuri televiziyo, nta mukobwa warabakwa, nta mushiki warafatwa ku nguvu. Iyo Rucura aja kuyirwanamo yishaka nk'iki? Hari umukobwa we yafashwe ku nguvu? Hari umukobwa, hari mushiki wa Patrick Muya yabatswe n'inkotanyi? Iyo ntambara baja kurwana umuhenerezo bayishaka iki? Yabagize iki? Oya, intambara ka generali Kirimwami yiriraga ruswa ahawe na ba munisiko ba Gicanga kugira biyorere zira zahabu za rubaya neza. Uriya Kirimwami niwe muherwa w'amafaranga muri Kongo, anarusha na perezida. Aja kugaba ibitero kuri FDL kw'abo banyarwanda abashaka hiki? Aja kubita urusasu rwo mumara ashaka iki? Amafaranga arayafite. Nta mushiki wari muri Kibumba ngo bamubatse. Aja kurwana ashaka yiki? Abo ba generali bagoma nibo baryaga ruswa na munisiko ya Kicanga kugira izo zahabu zikubitwe mu ndege z'akajugujugu mu Buraya muri za Europe. Arafu ngo generali ngo arwana ashaka iki? None se aho Sadeke yagereye aho twabonye ko bayijijishe, Sadeke bayigize nk'imbwa, aho kugira imbwa bayereka aho igisimba caciye bakayereka iyo cavuye. Sadeke barayicuritse tayari, ntabwo izi ico yaje gukora. Baraje bubike Goma Sadeke bure n'ibyo kurya, none niho Sadeke bazamenya kumbe twaje gufasha ingegera. Sadeke nibatahe, Rucuro nibi ya Kagame. Kagame ni umunyabunagana, yusa ngo ni umunyarwanda bakamurwanyije. Kagame we ni umunyabunagana, iwabo ni bunagana. Rero nimba batashaka ingorane nibamuhereze bunagana yiwe nihavuka, kuko atavuka muri bunagana ntabwo baba bamuhagana gahengwe. Aba generali bagaramya aho mu mahema Igoma mu mashitingi mu matera kabisa. Bunagana abagore bari kubakwa, umupaka bunagana imyaka 2 ibyinjira n'ibisohoka bo ntibabireba. Imari za Kongo zisahurwa bagaramyaho wo mo generali mo koroneli. Aba koroneli bagera kuri 30-40 bagaramyaho mu mahema Igoma. Arakini gufata wenda ni kompanyi imwe wigende igeraho na Kibumba
kina abakongomani mengo batinyaga urusasu kabisa. Imyaka ibiri arigoma Kibumba yaravuyemo ngo nazakongore yampaye kada turi kongore igihugu cyawe bari kukigabamo kabiri akabyuka kireba mu kiya kisiga karorayiti akabizi demu mu mademu. Turekeraho cyambu cyawe ni wowe ukunze kuvuga ngo reka wanzure reka twanzure Kazigaba amatora yo mu Rwanda avuye mukabona ngo mitari i Kigali uzavuge ko ntazi kureba neza. wa amma liyatima fala taqhar, imfubyi ntukayirebe ngo nuko yabuze uyirera uyikabukira uyibwira ngo vaho ngaho, kubera yuko nawe ububyara kandi ukugize ni kuzahabwa. Kama tadinu tudani, menya yuko albirru la yubla wa dhanbi la yunsa wa dayani la yamut. Menya yuko icyiza ukora ntabwo kibagirana, kandi kibi ukora wakorera na mugenzi wawe ntabwo kibagirana. Maktubu inda Allah. Gahunda y'uyu munsi nagira ngo tugaruke ku ngingo nk'eshatu cyangwa enye. Ebyiri zirarebana na politike n'intambara birimo kubera ku butaka bwa Kongo. Nyuma ndaza gusoreza ku birebana n'umwuka wa politike urimo kubera muri FPR na bamwe mu bayobozi b'inzego z'uturere n'ibanze. Ntabatindiye rero nagira ngo duhere ku nkuru mwumvise cyangwa se propaganda mwumvise imaze iminsi igeze kuri 3 cyangwa 4, kuko numva byaratangiye kuwa gatanu nimugoroba, kuwa gatandatu, ku cyumweru n'ejo kuwa mbere. Aba youtuberi ba Kigali, abambari ba leta y'indatwa, abavugizi ba FPR abandi banyamakuru bo hirya bo hino barasakuje bavuze abahanda bati ingabo za SADC rwose zahunze, zataye urugamba, zavuye mu mujyi wa Goma zigiriye Bukavu, zahunze Kabaye. Ntekereza ko ndahamya ko ni bake wenda bashobora kuba batarabyumvise, ariko byaravuzwe. Ibyo bintu rero ni propaganda kuko abasirikare b'ibyo bihugu baturutse mu bihugu bya SADC, bimwe mu bihugu bya SADC no kuvuga Tanzania, Afrika y'Epfo na Malawi, binjiye muri Kongo babizi neza ko Kongo iri mu ntambara, babizi neza ko ari abasirikare kandi bagiye bitwaje intwaro, ntago bagiye bitwaje gitari cyangwa inkoni, bitwaje intwaro. Kumva rero havugwa ko ngo bahunze umujyi wa Goma bahungiye i Bukavu, wakwibaza niba Goma na Bukavu homba atari muri Kongo. Niba Goma na Bukavu homba ari muri Kongo rero no kuvuga ngo bafite inshingano zo kurinda iyo migi yombi. Nta gitangaza rero cyuko abasirikare b'ibyo bihugu cyangwa na FARDC bavi Bukavu Goma bakajya Bukavu, cyane ko mu byumweru 2 bishize nababwiye cyangwa se naburiye FARDC nabatangarije ibyo RDF yari imitegurira icyangugu, yari imitegura igitero simusiga ishaka kugaba ku mujyi wa Bukavu no mu nkengero zayo. Ubwo rero birashoboka ko amakuru wenda bashobora ko barabakurikiranye, kandi uretse niyo batanayakurikirana, Goma na Bukavu ni imijyi ihana imbibi n'u Rwanda, kandi Kongo iri kurwana n'u Rwanda. Kurinda Goma na Bukavu bigomba gukorerwa rimwe, ntago warinda umujyi umwe ngo ureke uwundi. Ibyo rero kuba byarakozwemo propaganda ngo bahunze bavuye Goma bagiye Bukavu, mwumve icyo bari bagamije, mwumve n'impamvu. Wenda nta nubwo ari ugushima ko bahunze, ahubwo nge mbibonamo akababaro, bababajwe nuko bagiye kwimira igitero giteganywa kugabwa kuri Bukavu. Nicyo ngicyo mbona nabigira. Mu majyaruguru rero muri Kivu, Rucuro, Masisi, Nyiragongo na za Ituri, nabwo mumaze iminsi igera kuri 3 kuva ku cyumweru d'ailleurs, kuva kuwa gatandatu, ku cyumweru n'ejo kuwa mbere, induru zivuga ngo RDF yafashe ha. Za ntambara zari muri Sake
na 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 hano ku Kibumba zarazamutse, intambara yarazamutse yerekeza iyo ngiyo. Ejo nibwo barimo bivuga imyato ngo bafashe ahitwa Rwindi n'ahitwa ngo za Bicumbi n'ibice byegereye ikiyaga cya Ruberi gisanzwemo uburobyi bw'amafi y'ubwoko bwinshi bakongomani bahahaga bazana za Goma. Bakaba rero barahafashe, bikavuga ko ngo banahafashe batarwanye, barwana batarwana, barahafashe. Nibyo barahafashe. Ariko kibaza mpora mbaza ngo urahafata uherekeza hehe? Bafashe batangaza ko bagiye bafata n'ahandi, uretse ko aho batakaje ntibahavuga, ariko bafata hamwe bagatakaza ahandi, bagafata hamwe bagatakaza ahandi. Ukibaza rero uti barerekeza hehe? Ni byiza rwose. Ubundi Mubaraka yavuze ko ikiwanja kiri muri Kongo, ikibuga kigari, ikibuga kinini cyisanzuye kiri muri Kongo. None uyu munsi FARDC iri kubihera, abakongomani bari kubihera ikibuga. Mwagura ikibuga rwose, mutarwanira mu mfungane, ntimwagura ikibuga, sibyo? Ndumva bitakagombye kubashimisha, kuko muri guhabwa ibyo mwasabye, ibyo mwifuje ikibuga cyo kurwaniraho, ikibuga cyisanzuye, nicyo bari kubaha. Hanyuma ubwo dutegereze umukino nutangira. Ejo bundi nabwo ikindi cyagaragaye ni umurongo w'ingabo za RDF zanyuze hafi y'ikigo cya MONUSCO. Bigaragara ko bafashe akavideo baragasohora, hanyuma MONUSCO iza kuvuga ngo ako kavideo ni agahimbano, ariko ntago ari byo. Ikigaragara ni uko iyo video ari ukuri. Bikaba binemeza bwa bufatanye bwa bugambanyi bwa MONUSCO, cyangwa se ubufatanye bwayo na RDF na UPDF, cyangwa se ubufatanye bwa Kagame, Kaguta n'abakoloni. Ibyo ngibyo wazarendo bo barabizi, kuko nibo baba bari kumwe nabyo umunsi ku munsi, nibo babibona umunsi ku munsi uko MONUSCO yitwara. Nabo barwana nabo barabazi, kuko abo bafata, abo bagwa ku rugamba, ibikoresho babambura barabizi. Wazarendo babizi kurusha undi muntu uwo ari we wese. Undi muntu uwo ari we wese waba ari inkuru ziriya ntambara, wazarendo bazi ukuri kurusha undi muntu uwo ari we wese, uwo ari we, kurusha na Perezida Tshisekedi. Wazarendo bamurusha kumenya ibirimo bibera ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nuko ubwo rero ako ka video nako karatambutse, icyo kagaragaza nicyo ngicyo, nta kindi, nta nkeka. Niyo mpamvu kenshi nakunze kuvuga, n'abandi barabivuze, biragoye kugira ngo abakongomani batsinde iyi ntambara bashoweho na Kaguta na Kagame ku butaka bw'igihugu cya Kongo hari ingabo zitwa iza MONUSCO. Biragoye cyane, kuko MONUSCO ikina umukino umwe n'uwo Mintwari yakinnye mu Rwanda. Kugeza uyu munsi ufashe umusirikare wo muri FARDC ushyira mu gaciro, uzi ubwenge, utekereza, yakubwira ko mu by'ukuri kuba baratsinzwe n'intambara yo muri 1994, Gome na Mintwari babigizemo uruhare rugeze kuri 40%. Noneho nabo ubwabo nka FARDC babigiramo uruhare rwa 40%. RPF gutsinda urugamba uruhare rwayo ni 20%. Urumva iyo pourcentage? Nukuvuga ngo abakoloni bafite uruhare rwa 40%, abatewe bafite uruhare rwa 40%, leta ya Habyarimana. Ababateye bo bari bafite uruhare rwa 20%. Nta ntambara barwanya. Je vous assure, nta ntambara ingabo za RPF zarwanya. Kuko impamvu mvuga ko uruhare ari urwa Mintwari, uruhare runini rwa Mintwari, rundi rukaba urwa leta ya Habyarimana na FARDC.
baparitaje bamwe 40 abandi 40. RPF ikoresha ikintu cyitwa ubwitso, gushaka ubwitso, gushaka abagambanyi, corruption, gukorompa. Baba bakoresheje amafaranga, baba bakoresheje igipindi, baba bakoresheje abagore. Ibyo bintu uko ari bitatu nibyo byishe FAR, ingabo za FAR na leta ya Habyarimana. Igipindi, amafaranga, abagore, nta kindi. N'uyu munsi rero FARDC ikintu iri kuzira, irazira ubugambanyi, vuba amafaranga, igipindi n'abagore, nta kindi. Abagore baraza bakoreshwa mu gushaka information, bagakoresha mu kuroga abantu bazima. Amafaranga iyo bamaze kubona umuntu werewe kuzi ibyarimo, bakora uko bashoboye, badashoboye kumwica, bamugeraho bakamugura, bakoresha igipindi bakamugura. Igipindi kandi kigakoreshwa mu kwizeza abantu ibyo bazaba byo. Nibyo byakozwe mu Rwanda, nabyo biri gukorwa muri Congo. Niyo mpamvu mvuga ngo uyu munsi abantu bafashe ibyo ngibyo nk'uko Minwari ariyo yabifashe, yafasilitaga inkotanyi ibyo byose. Uyu munsi RDF ikintu kiyifasilita gucengera muri FARDC no muri leta ya Congo ni MONUSCO. MONUSCO niyo ifasilita ibyo byose, niyo ikora za transport, niyo ifinansa, nibo babaha buri kimwe cyose. Biturutse muri fonds zituruka mu bihugu byabo byinshi, bakabwira muvugane nabo, muhuze nabo. Nuko nguko. Ntabwo rero leta ya Congo cyangwa abakongomani bashobora gutsinda intambara bagabweho n'u Rwanda na Uganda MONUSCO ikiri ku butaka bwa Congo. Impossible. Icyabaye cyiza nuko abakongomani bamaze gufata intambara nk'iyabo, bamaze gufata irage rya Kabila. Ndavuga Laurent Désiré Kabila babya ngo intambara izaba ndende kandi izabe y'abaturage. La guerre sera longue et populaire. Amahirwe nuko byabaye gutyo, ariko iracyarwanwa kuko FARDC biragoye, biracyakomeye kugira ngo ikire. Kubera iki? Guturuka muri biro ebyiri nababwiye, presidence na etat major. Aho hantu niho hadatanga umuti wa FARDC. Ubundi kuvura FARDC ntibisaba ukwezi, hano edayo ntibisaba iminsi 15. Impamvu umuti wa FARDC utaboneka bituruka kubakabaye bawutanga batawutanga. Muri presidence kwa Tshisekedi no muri chef d'état major kwa Chikoti Chitambwe, naho nta handi. Babara bavuga ngo ibyitso abagambanyi. Muzarira kugeza igihe noneho RDF na UPDF bazaba batangiye no kwinjirira wazarenda. Ikibazo kivuga kuko simpamya ko ngo batamaze kwinjirira abadeplace de guerre. Simpamya ko batamaze kwinjirira abadeplace de guerre. Hakaba harimo RDF bamaze kuba nk'impunzi, nabo bagenda nk'abadeplace ariko barimo bentox kabandi. Simbihamya. Ntago bisobanutse ukuntu abantu bazi ko igisirikare ariko abarebe wagishinze babizi ko kirwaye, bagafata abantu b'abagenerali barenga 10 bose bakabashyira muri Kivu ngo nibarwane intambara. Abagenerali sans exception cyangwa se 98% muri bo barakoranye ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro ya Congo n'u Rwanda. Akaba ari bufatwa babwira ngo ni mujye kurwana na RDF. Kandi umaze gukora recruitment y'abantu y'abajeune batari munsi ya 45,000 binjiye mu gisirikare ku mpamvu imwe gusa, kurwana n'u Rwanda rwateye Congo. Ukaba ufite abo bajeune bien entraîné
bazi impamvu binjiye mu gisirikare, ukaba ufite wazarendo bamaze imyaka n'imyaka barwana na RDF, banagaragaje ko bafite ubushobozi, bafite n'ubushake bwo kurwana na RDF bakayikubita, ariko ugakomeza ukabenjektamo, ukabashyiramo abo bita ngo ni ba generali. Ubu ni ubwa gatatu mbivuze, iriya ntambara uyihaye abakoroneri babiri n'abamajoro batatu, kandi nabo moins de 45 ans et pas plus, bari munsi y'imyaka 45, abakoroneri babiri, abamajoro batatu, ubundi ugashyiraho ukababwira kwishakira superterane ba, ukababwira bagakorana na wazarendo, ukabaha ibyo bakeneye, ukababwira ngo mwifuza ko ari inde ujya muri administration yanyu, ku buryo ninde admin wanyu ugomba kubagezaho ibyo mukeneye, murifuzane, akaba ari bo bamushyiraho muri leta major Kinshasa. Uyu niwe dushaka ko tuzajya tubwira ibyo dukeneye, akabiduhereza, bakamwitangira. Washaka ukabaha amezi abiri, buri gihe mvuga amezi abiri, n'ejo bundi narabivuze, ndavuga nti wazarendo bonyine babikora, kandi mu mezi abiri baba babikemuye. Heureusement umuvugizi wa wazarendo we yaravuze ati njyewe mbaye ministre w'ingabo mu minsi 30 nahamagara Kisekedi akansanga ibunagana, akaba ariho mwakirira. En octobre, le 1er octobre, quand le FPR attaque Habyarimana, c'était le même scénario, et Museveni va dire, moi, dans un premier temps, quand on intronisait Fred Rwigema, qui était le président du FPR, vice-ministre de la Défense en Ouganda, on les faisait monter des grades pour faire de lui un général-major. Le président Habyarimana du Rwanda avait été invité. Et pendant la cérémonie, Museveni va lui dire, ne vous en faites pas, vous êtes amis et alliés à moi, aucune attaque ne viendra d'ici pour venir faire mal au Rwanda. Quelques mois après, c'est le FPR qui commençait. Museveni va dire, je ne sais pas comment ces militaires sont arrivés là, ils ont fui avec les munitions, ils ont fait des communiqués dans le même sens pour dire, ce sont des mutins, moi je ne les reconnais pas, ils ont fui avec les armes, ce sont des Rwandais qui étaient intégrés dans mon armée, et patati patata. La suite est connue, madame. Et ces gens n'ont jamais reconnu leur présence sur le sol congolais, même quand James Kabarebe, chef d'état-major général, ni était la clairvoyance de Laurent Désiré. Si Laurent Désiré Kabila n'avait pas viré à 180 degrés, James Kabarebe serait général d'armée dans cette armée congolaise. Tu vois? Et on a encore des unités fantômes de 200 hommes au lieu de 1200. On a des bataillons de 50 hommes au lieu de 700. Et l'argent sort chaque fois pour le salaire, pour la prime. N'est-ce pas ça la trahison? C'est par là qu'il faut commencer. Que le chef de l'État envoie une délégation indépendante ici, moi je vais leur montrer, voici ce régiment à 200 hommes, voici ce régiment à 150 hommes, voici ce régiment à 250 hommes. Au lieu de 1200, je le répète, c'est sur base de ça qu'on doit partir pour connaître qui est traître, qui ne l'est pas. On va nous dire qu'au Nord Kivu, on a par exemple 10 000 hommes, 20 000 hommes, alors qu'on n'a même pas un tiers. Parce que les gens bouffent des millions et ils justifient, et on a échoué la guerre alors que non. C'est peut-être à cause de tout que vous dénoncez ici que le président se réserve de pouvoir attaquer le Rwanda. Parce que là, il y a quand même trop d'embûches au devant de lui. Il peut pas militairement attaquer. Peut-être que vous êtes déçu d'entendre le président dire qu'il continue à prioriser d'autres voies, peut-être pas la voie de la guerre. Vous êtes déçu, vous, Wazalendo? Moi, je pense que il y a beaucoup de préliminaires qu'il faut faire. Bon, moi je répète ceci. Si j'étais conseiller du chef de l'État, je lui dirais de ne plus même se confier aux médias, qu'on travaille silencieusement pour surprendre. Moi, je digère trop mal quand les Congolais, un ministre de la Défense va même en Serbie, je ne sais pas où, commander les armes. Il n'a même pas encore acheté. Vous prenez les images et vous publiez. En technique de guerre, là, vous trahissez carrément. Parce que moi, il suffit d'avoir la catégorie d'armes qui va m'attaquer, même sans la posséder, je sais la mettre en déroute. Vous comprenez? Je sais la mettre en déroute. On achète les Sukhoi, oh, d'accord. On n'a même pas encore frappé, on commence à les faire défiler dans l'air pour informer l'ennemi, voici ce qu'on a acheté. L'ennemi prend des précautions. Vous achetez les drones, vous n'avez même pas encore... Les drones, ce sont des armes qui attaquent silencieusement.
Le plan serait lequel on achète silencieusement les drones, le Sukhoi, on organise l'armée infanterie très bien sur terrain, synchronisation avec les Wazalendo, avec les alliés qui sont sur terrain, et puis on met en l'air le Sukhoi et les drones, on frappe une bonne fois pour toutes, et nous, on accélère sur le sol. On est à Bunagana dans 48 heures. Vous comprenez? Mais quand vous prenez le drone, vous frappez et puis vous temporisez pendant des semaines. L'ennemi achète aussi des missiles antiaériens. Ça aussi, c'est une confusion totale. Vous voyez? Donc, Vous qui frappez conduit aujourd'hui, cette vous guerre? reculez, Qui vous conseille? restez Qui silencieux. fait quoi? Voilà pourquoi nous on dénonce sans vergogne, parce qu'on en a marre. Cette guerre, je le répète, partant des exploits qu'on avait réalisés sur Rumangabo et Kibumba, les 25 jusqu'au 27 mai 2022, ont libéré la route Goma-Kibumba qui était déjà assiégée par les RDF dans 3 jours. Partant de la dynamique qu'on a remontée dernièrement à l'arrivée du gouverneur Chirima à Goma, au mois d'octobre 2023, en occupant tout Massissi et 60% du territoire de Rutshuru en déjà 7 jours. Je le répète, 7 jours. Je vous dis qu'on peut gagner cette guerre en déjà maximum 1 mois non renouvelable. Moi, on fait de moi, je le répète ici, on fait de moi un ministre de la Défense, on me donne la marge de manœuvre pour proposer des commandants avec qui je veux faire cette guerre. Moi, je m'installe ici où je suis, je ne viendrai pas à Kinshasa dans le cabinet. Je commence par finir cette guerre et puis je vous rejoins là-bas. D'ailleurs, vous me rejoignez à Bunagana pour savourer. C'est ce genre de gens dont on a besoin. Et non pas des gens qui sont là seulement pour nous tromper, pour de la République, au motif qu'ils sont en train de travailler alors qu'ils complotent. Chers compatriotes, totia ba like pour banguna bazebe na live ba voya ko signaler totia ba like. Alors on va maintenant aller du côté des opérations pour ne pas vous prendre aussi tout votre temps. On vous remercie énormément pour toutes ces révélations. Comment se passe la collaboration FRDC SADC Wazalendo avec tous ces problèmes que vous venez d'étaler sur la place publique ici? Les Wazalendo, nous on est engagés, comme je vous l'ai dit tantôt, on n'attend pas la permission de quiconque, seulement qu'on s'habite toujours au défi d'ordre logistique, comme vous le savez, du fait que même la coordination de la RAD qui devait nous encadrer est bloquée au niveau du ministère de la Défense. Je le dis bien au niveau du ministère de la Défense. On clochardise les officiers désignés par le chef de l'État. Depuis 3 mois, ils sont sans bureau, ils sont sans frais de fonctionnement, ils sont sans salaire. Même ceux qui sont déployés ici à l'Est pour acheter du papier, il faut faire recours au gouverneur qui est aussi patriote. noneho rero ufite Wazalendo, ufite n'abariya bajene rokiri bageze kuri 45,000, ukavuga ngo u Rwanda rwakunaniye kuruvana ku butaka bwa Kongo. Ntabwo ushobora kubisobanurira umusirikare ngo abyumve. Urabizi ko igisirikare kirwaye, urabizi ko kukivura bigoye, kugishyira ku ruhande ukazana abajene binjijwe mu gisirikare kubiriyo. Ahagurutse ati ngiye mu gisirikare kugira ngo njye kurwana n'u Rwanda rwateye igihugu cyanjye. 45 babonetse mu gihe cy'ukwezi kumwe, bose barangije imyitozo. Ukajya kubahuza n'abamaze iminsi birirwa mu nzoga barasinze za tonto, ukajya kubavanga n'abariya bajura n'ubundi birwa bapakira amakamyo amabuye ya Kongo bayohereza Gisenyi cyangwa bayanyuza mu Kivu cyangwa bayanyuza i Bukavu. Ukibaza iyo mixage yindi ukoze niye. Deja n'ababano urokrise urabaroze. Bivuga ngo uburwayi bwa FRDC buri muri etat major no muri presidence honyine. Ntimumbwire ngo buri kuri tere, no, kuri tere afite ababajyanayo. Nta mujenerali w'imyaka 50 ujya kurwana, nta mujenerali w'imyaka 60 ugeze mu buzukuru mu bakazana n'abuzukuru ujya kurwana intambara nk'iri. Kubera iki? Abantu iriya ntambara ni ya Wazalendo, niyo yaba afite imyaka 80 ari mu Wazalendo uvuka hariya yayirwana. Baraziranye, bazi hariya hariho nabo barwana barabazi. Uravana umuntu Kinshasa ngo ni general amaze igihe yicururiza umuzanye ngo kuza muri komandoma, havuka ibibazo na intervention y'ibure cyangwa agiye ngo communication yabuze bajye muri ayo manjwe, bigahora byisubiramo, ibintu nk'ibyo bikisubiramo.
ubwo rero ngo umuti w'ikibazo cya FRDC uri muri presidence kwa Tshisekedi no muri etat major kwa Chiko. Tubishyire ku ruhande. Hari gahunda rero y'ibiganiro ngo biteganyijwe hagati ya Kagame na Tshisekedi bigomba bihora bitegurwa n'uwitwa Lorenzo Wangora. Nje buri gihe muravuga ngo ni igiki ibi biganiro bigamije iki? Bahere ku Rwanda no kuri no ku Burundi. Ndada yaranegosiye, nde baranegosiye, Habyarimana aranegosiye, barasinya barongera basinya ninjoro, basinya ku manywa, basinya ku zuba, basinya mu mvura, barasinya kugeza n'ubwo bemeranyijwe. Ariko qu'est-ce qui s'est passé? Abakongomani barasinye ku bwa Kabila, barasinya ku bwa Kabila mutoya, barasinya. Bamaze gusinya ku bwa Tshisekedi bazasinya, bazaganira ibi ni ibiki batarabwe, bafite amatelefone ni iki barya kuvuganira imbere ya Lorenzo, umwe atahamagara undi nkamubwire? Ni igiki kindi batigeze bavugana uyu munsi bashaka kuvugana? N'ibiganiro bigamije iki? Ntacyo. Ibiganiro nyabaki? Ibi byose rero umuti wabyo ni umwe. Tshisekedi amaze amezi arenga biratowe nka perezida wa repubulika, ntarashyiraho guverinoma. Ni ukuvuga ngo uyu munsi igihugu cya Kongo, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, iri mu gihirahiro, nta guverinoma ifite. Mbere rero yo kwirukanka muri biriya byose arimo, nabanze amenye ko asabwa kubanza agashyiraho guverinoma, igihugu kikagira inzego. Kuko ikimaze kugaragara cyo ntabwo bashobora kumwica Tshisekedi, jamais. Ntibashobora kumwica kuko agakino kaba karimo neza, nawe akarimo. Icyo ashaka nuko abakoroni bamutereta nk'uko batereta Paul, cyangwa bakamufata nk'aho ari we wa mbere, Paul akaba uwa kabiri. Ni ibyo ngibyo arwana nabyo. Ariko mumbwire, umuntu umaze amezi abiri atarashyiraho guverinoma nk'ubu apfuye, ashobora gukora accident agapfa, ashobora kurwara agapfa amarabira, akarwara stroke agapfa. Yaba asize hehe igihugu yaranze gushyiraho guverinoma? Niki kimubuza gushyiraho guverinoma? Ariko nta rukundo wizeye abasanzwe, ariko igihugu kigira inzego. Icyo nshaka kwanzuriraho rero muri ibi bintu bijyanye n'imyitwarire ya Tshisekedi n'imvugo yagiye avuga, nagira ngo mbwira abanyumva ko jyewe mbona ko nta perezida w'igihugu icyo ari cyo cyose cyo muri Afurika waba ushaka ko igihugu cye cyigenga, kuko nyuma y'ubukoroni buzwi twagiye mu bukoroni buvuguruye bwa neocolonialisme, aho abakoroni bakomeje kudukoroniza ariko bakoresheje ibikoresho byabo bituvukamo. Nta munyafurika rero ushobora kuva muri neocolonialisme y'abakoroni akikunenga mu bikari byabo, mu masaro yabo, ibyo ntibibaho, ntago bikunda. Yikunenga iniyoroka asirisimba mu Bwongereza, mu Bubirigi, Tel Aviv, sinzi, mu Barabu, ntago bishoboka, ntago bihura. Noneho kumva umuntu perezida wa Kongo, igihugu nka Kongo tuzi, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tuzi, ya Lumumba, kumva umuperezida wayo ari ujya gushakira ubwigenge bwa Kongo, amahoro y'abakongomani, akajya kubishakira mu biganza by'umwami w'Ububirigi. Tuzi icyo Ububirigi buvuze, Leopold wa kabiri.
akajya gushakira ubwigenge bwa Kongo, amahoro y'abakongomani muri salo za Emmanuel Macron, akajya kubishakira mu Barabu. Ni ukugaragaza ko mu by'ukuri ibyo uri mutabizi cyangwa se ukaba ubizi neza kurimo wangiriza abakongomani. Nkurunziza yarinze abarundi abavana mu bukoroni bushya bw'abakoroni atarenze Afurika. Yibaniye n'abaturage be b'abarundi n'imbonerakureze, babwira abakoroni ati nimutuvira aha tubanze dukemura ibyacu muzagaruka birangiye. Barabikemura neza cyane rwose, barabikemura neza cyane, birakemuka. Abakoroni bagaruka bavuga ati nta noneho twaza noneho nimuze byakemuka. Kugeza na n'uyu munsi nubwo hakiri izo za tentative zo kubuza ko Uburundi amahoro, ariko Nkurunziza yahaye igihugu umurongo, yahaye igihugu umurongo atarenze. Ahantu yagiye kure ni muri Tanzania. Ntabwo nigeze mwumva mu Bubiligi, muri Amerika, mu Bufaransa ye. No kameme. John Pombe Magufuli wa Tanzania, abo bagabo bombi Imana ibagurira imva kandi izabahe ijuru. Pombe Magufuli ibyo yakoreye abatanzania, ibyo yakoreye igihugu cye cya Tanzania, nta muntu utabizi, kandi abikora atarenze umugabane wa Afurika. Mu myaka 5 gusa yamaze ku butegetsi. Sa Sophie, iyo tugira umugisha akagira undi muntu akakandagira mu kirenge nk'icya Magufuli, munsi Tanzania ntago ibi kandi atarenze Afurika. Hari Assimi Goïta wa Mali, hari Tchiani wa General Tchiani wa Nigeria, hari Capitaine Traoré wa Burkina Faso. Nta numwe muri bo ndumva mu bihugu by'abakoloni mu Burayi bw'uburengerazuba. Cyangwa Ahmed Abeid, Dr. Ahmed Abeid wa Ethiopia, mu mwumva yagiye he? Yewe na cyajya ubwo bacakara bo muri salo, babacakara bakuru bayoboye ibihugu byacu bajyaga guhamba nyirabuja mu Bwongereza. Ahmed Abeid ntaho yagiye. Mwigeze mubona muri cya kibisi bari babatwayemo? Ntaho yagiye. Kubera iki? Ethiopia irigenga, bashaka kwigenga, bashaka gukomeza kwigenga. Ariko Tshisekedi arimo araca, wagira ngo imbwa zamurigase mu kaguru. Hari umuwazarendo ugeze kumubwira ati ndabizi ukunda mitandao, ahubwo akunda n'iminyenga. Kugera reka mwanze mwumve nk'ubutumwa aba jeune ba Burkinabe, bo muri Burkina Faso, ubutumwa bageneye Perezida Tshisekedi ubwe. Nous allons lancer un message au président congolais. Il n'a qu'à faire pardon, il n'a qu'à être garçon, il n'a qu'à prendre des décisions fermes pour sa population. Il a vu bien l'AES, il y a le capitaine Ibrahim Traoré, Assimi Goïta et Abdraman Tiani, qui ont pris des décisions pour libérer les peuples, parce qu'ils ont vu assez de morts. Mais vous ne pouvez pas permettre que les États-Unis viennent dans votre pays comme ça, pour piller vos richesses et vous tuer entre vous. Ça fait combien d'années qu'ils sont là-bas? 30 ans. Plus de 30 ans, ils sont là et puis ça meurt toujours à cause de vos sous-sols. Prenez exemple sur l'AIS. Ils ont décidé de sauver les peuples. Le capitaine Ibrahim Traoré, Assimi Goïta et Abdraman Tiani sont là pour les peuples. On va demander aux présidents, aux dirigeants africains, non qu'à faire à cause de Dieu. L'Afrique a assez souffert. Un pays comme le Congo qui a toutes les richesses, mais la population ne peut pas manger à l'air fait. Nous allons lancer un message au président congolais. Il n'a qu'à faire pardon, il n'a qu'à être garçon, il n'a qu'à prendre des décisions fermes pour sa population. Il a vu bien l'AES, il y a le capitaine Ibrahim Traoré, Assimi Goïta et Abdraman Tiani, qui ont pris des décisions pour libérer les peuples, parce qu'ils ont vu assez de morts. Mais vous ne pouvez pas permettre que les États-Unis viennent dans votre pays comme ça, pour piller vos richesses et vous tuer entre vous. Ça fait combien d'années qu'ils sont là-bas? 30 ans. Plus de 30 ans, ils sont là et puis ça meurt toujours à cause de vos sous-sols. Prenez exemple sur l'AIS.
Ils ont décidé de sauver leur peuple. Le capitaine Ibrahim Traoré, Assimi Goïta et Abdraman Tchani sont là pour leur peuple. On va demander aux présidents, aux dirigeants africains, non qu'à faire à cause de Dieu. L'Afrique a assez souffert. Un pays comme le Congo qui a toutes les richesses, mais la population ne peut pas manger à l'air fait. mwamwumvise perezida Tshisekedi arabuyera ashaka iki ntabwo dushobora kureka kubivuga icyo ukoze cyiza kirashimwa icyo ukoze kibi kikagawa perezida Tshisekedi arabuyera ashaka iki mu bakoroni wazarendo bamusabye uburenganzira ngo birwanire intambara na RDF UPDF ariko yigira nk'utigeze abyumva asa nk'utabyumvise ahubwo agakomeza akabasesekaho akabomekaho FARDC kandi abizi ko nyine iyo FARDC ipfuye atarayizura noneho n'ababonye bazima ajya kubavanga n'abapfuye n'abahoze n'abarangiye ntashobora no kubademobiliza ngo bajye kurya ibyo bibye ahubwo arashaka gukomeza generali umuntu yarakobanye ngo ni generali wabademobilije bakajya kurya ibyabo cyangwa ukabajyana Kinshasa bakajya kurya ibyabo bakava mu ntambara umusaza w'imyaka 70 uri mu bakazana n'abakwe n'abuzukuru urashaka ngo arwane intambara gute amaze imyaka yose yiba acuruzanya na FPR amabuye ya Kongo ntabwo bihura niba perezida Tshisekedi atabona ko abakongomani bari mu ntambara niba atabona ko akwiye kwicara akayirwana ikabanza ikarangira arabona akwiye kuyirwanira mu ndege i Burayi mu Barabu kwa Lorenzo arumva ari agomba kurwanira intambara abakongomani barimo barwana mu Bubiligi muri Amerika mu Bufaransa tugiye i Doha kwa Lorenzo urashaka iki Lorenzo muraganira iki na Lorenzo ashaka ko uganira iki se kuki mugomba kuganira na Kagame Lorenzo ahari Lorenzo ni igiki perezida urugo rwatewe none urasigaho abana ugasiga impyisi zirimo zibarya wowe ukavuga ngo ugiye ngo gushaka urashaka iki ingabo ufite zirahagije izo wamaze uzanya bitwa ngo ni ba Blackwater urashaka n'abarusiya uzazana n'abakoreya uzane abasirikare bari ku butaka bwa Kongo ntibahagije ahubwo se hari igishobora gukorwa bahari ko aricyo kibazo hari ikintu gishobora gukorwa abasirikare b'ibyo bihugu byose bari ku butaka bwa Kongo ishobora gutsinda intambara simbihamya njye simbibona niyo Kongo yonyine irihagije ariko kumva bazana n'abahe biteye isoni nibyo abakongoma abajene b'ababurukinabe bamubwira gufata icyemezo byaramunaniye kuvuga byo hari abo numva ngo hari abamwita ngo moindre escaramuche no c'est lui qui a dit ça nta wabimwise niwe wabyivugiye ati regardez mes rêves je pèse mes mots moindre escaramuche se abantu bageze Rwindi binjiye muri parike ya moindre escaramuche se yindi niyi kabone nubwo haba hari izindi strategie ziri gukorwa zashobora gukorwa bakomeje kumentena aho bari sava n'abandi nabo nibinjire rwose ikibuga ni Kigali kuhafata ni kimwe kuhaguma ni ikindi ariko no kuzahasohoka ni ikindi no kuzahasohoka ni ikindi sinzi niba abantu bumva ibyo ari byo ariko ntibakabaye kabone nubwo byaba ari strategy ntago byakabaye ari byo oya nta mwana wa Tshisekedi wenda kwirwana nawe ubwe ntiyenda kuza kuri front nta mpamvu kabone nubwo yaba ari strategy simbyumva ntago mbyumva ariko arimo arigendera sindagura
ariko buriya hari igihe umugabo yagenda akumva baramuhamagaye bati uguma aho ngaho ntugaruke i Kinshasa, kandi birashoboka. Birashoboka Tshisekedi kugenda akicarira akaba arimo yirira amatende n'Abarabu, cyangwa arimo yinywera ikawa n'umwami w'Ububirigi yisekera rwose, hakaza umugabo umeze nka Mama Dundara Nyagasana amwagurira imva azamuha ijuru, agavuga ati murabizi mwa bagabo mwe, muri ba general ndi colonel, kuva none birangire Tshisekedi ntagaruke hano, sindagura. Ariko inyuma y'ibyo mbona hari ibindi bishobora kuba bihari. Hagati aho ngaho abashimishijwe, ubwo mvuye mu kubutaka bwa Kongo, rega nagarutse niziye mu Rwanda, noneho naje kuri ya puwe ya nyuma y'ibirimo bibera mu Rwanda. Hari abantu rero bashimishijwe n'ubwicanyi n'ubujura RDF UPDF barimo gukorera muri Kongo. Ibintu ntago ari rimwe ntago ari kabiri mbivuze. Murashimishwa nuko RDF UPDF bari kwica abakongomani bagasahura Kongo. Ese ko hagenda abagenda batagaruka bose, niyo minyago yenda iyo muteganya ko atariza yose, ariko se umunsi ikibuga nabo bacyaguye muzataka cyangwa bizabababaza, muzaba mutunguwe. Nabonye agafilime k'intwaro za RDF barimo biyereka bavuga ngo bari ready, bari ready, bari ready. Bantu bashize ngo muri ready, twa blende, twa auto blende, hari bwa kajugujugu, abandi baraho bararasa imisozi ngo bari ready, ngo kujasha muri ready. Se gute muri ready? Se abandi ntago bari ready. Kugeza uyu munsi ku butaka bwa Kongo muhabeshejwe na Tshisekedi na FARDC. Ubu ni ubwa kabiri mbivuze. Ku butaka bwa Kongo RDF na UPDF bahabeshejwe na Tshisekedi, Chilombo, Antoine Felix, Fachi Beto, Moindre Scramouche na FARDC. Nibo batumye RDF UPDF bamaze imyaka ingahe igeze kuri 3, imaze kurenga 2, irakabaka 3 bari ku butaka bwa Kongo. Akazi wazarendo bakora mu mezi 2 bakaba bakarangije, imyaka ibaye 3, ikibazo ahubwo kirushaho kuba ikibazo kubera muri presidence no muri etat major. Gusa nimushakira ahandi, ntago miliyoni 100 z'abakongomani ntizabuza abasirikare, wazarendo ubwabo barihagije, ariko ikibazo cyanze gukemuka kubera aho kigomba gukemukira ntigikemuka. Ku mpamvu ki? Ku nyungu z'abakoloni n'abateye. RDF UPDF bari ku butaka bwa Kongo kubera imyitwarire n'imikorere n'imitekerereze n'imyifatire ya Tshisekedi ubwe na chef d'état major w'igisirikare cye. Abo bantu babiri uyu munsi rero abantu bari Kigali, bari Uganda na hehe hose murimo murishimira ko abakongomani barimo bicwa, bangazwa, abana babo batiga, abandi nibimuga, abandi murabyishimira. Ariko murindire kuko kwinjira barimo kwinjira nibyo. Kwigarurira udusozi, kutumentena, no kutugumana, no kuzahasohoka. Reka dutegereze muraza kumbwira mu minsi mike, kandi ntago ari myinshi. Ishobora no kubitaza kugera ku cyumweru, muraza kumbwira uko biri bugende. Ahubwo abantu muri mu Rwanda mu Masarumara bari mu Gakinjiro mukora amasanduku na hariya ku Gisenyi za Rugerero, mukore serikeye nyinshi kuko nimwe mwebwe musigaye mufite akazi. Nta bandi bafite akazi mu Rwanda. Akazi ubu ngubu gafitwe n'abantu bakora amaserikeye.
n'abasenyera abaturage, abantu babiri, abantu biyambaza interahamwe zisenyera abaturage n'abakora amaserikeye nibo bafite akazi mu Rwanda. Mu Rwanda rwa FPR na Kagame, akazi gafitwe n'abantu bakora amaserikeye n'abasenyera abaturage. Mwumvise hari umudamu witwa ngo ni Uwimana Consolata, Uwimana Consolata niwe wungirije Kagame ku buyobozi bwa FPR. Mwumvise ibyo yavuze? Reka mubanze mu mwumve. Iyi myaka 30 ishize ni imyaka umuryango wacu FPR Inkotanyi umaze ku buyobozi bw'igihugu. Muri iyi myaka umuryango watuvanye mu icuraburindi utuzana mu nzira y'iterambere, ubu turakataje nk'andi mahanga. Muri iyi myaka uyu muryango wakoze ibintu bidasanzwe bikomeye. Wahagaritse jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, wimakaje ubumwe bw'Abanyarwanda. Umuryango wacu wacuye impunzi igikomeye, wavanyeho impamvu zose zishobora gutera impunzi ku munyarwanda. Nyakubahwa Chairman, ejo muvuga imyaka mwamaze mu buhungiro, natekereje ku myaka mike n'inyabijeyo, ndavuga ntimwarakoze. Nari nyabije muri Kongo, namazeyo imyaka 3. Ntahihuriye n'iyo mwamaze, ariko muri iyo myaka 3 byo nabonye nta wabivuga. Namaze umwaka umwe niruka muri aya mashamba, niruka mpunga inyenzi. Narirukanse ngera hafi Mbandaka. Abazi Kongo mwareba kuva Goma ukazagenda Mbandaka, amaguru y'umuntu arakomera. Nageze Mbandaka, Inkotanyi inyenzi nahungaga iramfata. Yamfashe mu Kinyarwanda arambaza turava urajyaye, ndamubwira nti nje ndahunga. Ubu wavuye mu Rwanda uhunga? Ndahunga. Uri guhunga iki se? Inyenzi. Wari uzi ko muzahora Mbandaka? Hari ibintu by'ubuzima ntajya ntindaho cyane, ariko hani na Torome bayaraje mana amateka amwe ntibuka. Peruka iryo jambo ntago nzi icyo yankoreye, gusa baratujyanye batujyana ahantu bakadushyira ahantu badukusanya kugira ngo bazatuzane umuzigo ubonetse. Bagomba gutegereza indege ya Antonov bakadushyira mu ndege. Ndabashimira ko natashe mu ndege. Ni nayo ndege ya mbere nari ngiyemo. Ibi turabivuga ni amateka, ariko bidufasha no kubona ibigwi by'Inkotanyi. Naraperereje muri manekoloji zanjye njya nkoresha nkeya, ntago nizi ibintu bya manekoloji, ariko naraperereje. Ndaperereza mu ngabo mwari mwohereje nyakubahwa, izanyuze muri icyo gice nari ndimo zari ziyobowe na General Mubaraka. Aho nabimenyeye yari inshuti yanjye, naragenda muhobera ndamubwira nti warakoze. Muri iki gitaramo rero cy'ibigwi, ndagira ngo munyemerere nyakubahwa Chairman mbashimire. Ndabashimira nk'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda mu izina ryanjye no mu Banyarwanda benshi batazagira aya mahirwe. Umuryango FPR Inkotanyi wubatse umusingi ukomeye wo guteza imbere ubukungu bw'u Rwanda buganisha ku mibereho myiza y'umuturage.
umuryango wahaye abanyarwanda bose, abagabo, abagore n'urubyiruko uruhare mu miyoborere y'igihugu cyabo no kwihitiramo ababayobora. Njye ndivugira nk'umugore. Ahamagaza nyakubahwa chairman, ni umwanya utangaje, ni umwanya abantu benshi batangarira. Nanjye ubwanjye bijya bincangaho nk'abana, ariko ubundi buriya kondisiyo zishobora gushyira umuntu muri uyu mwanya ni izihe? Mwumvise aho navuye. Iyo umuntu ambajije hari abatinyuka kumbaza bati iyo wicaye hari imbere bamwumva umeze ute. Hari abandi batinyuka kumbaza bakambaza bati se hari umuntu hagera ati ahantu hariya umuntu hagera ati. Ndabasubiza nanjye nisubiza nkababwira nti nibwo budasa bw'Inkotanyi. Inkotanyi ntizijya zikubaza ngo uri mwene nde, ntizikubaza ngo uturuka he, ntizikubaza ngo waje ryari, wakoze iki kugira ngo ujye muri uriya mwanya. Ntago zibikubaza, buri wese ahabwa amahirwe. Abahawe amahirwe rero n'Inkotanyi ntimukayapfusha ubusa. Mperutse guhura n'urwenya, wenda narubasangiza umunsi nyakubahwa chairman mujya muri Rwanda Day. Umuntu umwe yarampamagaye ati ko nakubona muri Rwanda Day. Abase muri Rwanda Day, nta na Rwanda Day nimwe nigeze njyamo. Kuki wumva ko nabandi muri Rwanda Day? Ati none se nyakubahwa yagusize ati. Ariko yaranisubije, arongera arigarura aravuga ati ariko birumvikana, ntabwo chairman yagenda ngo na vice chairperson yagenda. Ati buriya wasigaye ku rugo. Nyakubahwa rero buriya iyo mwagiye abantu baba bazi ko mari nasigaye ku rugo. Ndabashimira icyizere gikomeye nk'iki ngiki mwangiriye. Ni ukuri ntabwo nakumva icyo navuga, ariko ndabashimiye. Muri make rero umuryango wa FPR Inkotanyi wahaye umunyarwanda icyizere cyo kubaho, umutoza kwishakamo ibisubizo, kwihesha agaciro, kwifatira ibyemezo byubaka igihugu no kutagamburuzwa n'ibyahungabanya umutekano w'ubuzima bwe. Umuryango wa FPR Inkotanyi ufite ibigwi byinshi ukesha intwari zawushinze zikawuyobora, zikaba zikomeje kuwurwanirira, iziriho n'izitakiriho. Ku isonga nyakubahwa Paul Kagame. Mwamwumvise. Nizere rero ko abahunganye namwe mu muzi, ababo mwahunganye nawe mu muzi, avuze ko yasigaye ku rugo. Twizere wenda ko abazareshya baza no kuvuga ngo Rucago avuyeho, Gatabaza avuyeho, Bamporiki, Mukantabana, uriya Nyiramaritete, bene Macinya bagiye ku ruhande, Mureshyankwano ku ruhande, Uwizeyimana Evode hariya, Rwarakabije agiye ku ruhande, na Ngendahimana na biriya bihone byose bagiye bacyura. None uyu munsi haje rero uwitwa Uwimana Consolata, ariko nizere ko ari we wa nyuma. Reka mbyizere ntyo, ngizere ntyo ko ari we wa nyuma, cyane ko na Kagame ari kuvuga ngo arashaka kumutura umutwaro. Kagame nawe arashaka umuntu umwakira umutwaro, ngo tuzareba uzabasha kuwikorera. Hagati aho hari undi mugabo rero nawe uremerewe nabi, witwa ngo ni Dogiteri, ngo ni Kibiriga. Witwa Dogiteri Kibiriga ni seti uyobora komine ya Rusizi.
nawe nk'umuntu w'umuyobozi rwose, umuntu uyobora komine wize cyane akaba ari dogiteri wa byose shari kavuga akagira imana yasinye ibaruwa nayo ni umunsi wa rwo ni insinya ngo usinye. Umwana w'umuhungu avuze ngo ikaramu ndayigutuye. Kibiriga yasinye ibaruwa itabaho. Sinye ibaruwa yatumiraga abitwa abacikacumu ngo mu nama, mu gika cy'iyo baruwa cya kabiri aho kigira kiti ngo nshingiye kandi ko amatariki y'inama y'umwihariko ari hejuru y'itariki 16/6/2024 mbandikiye matumira mu nama yo kwemeza amatariki twazibukiraho abanyu bazize jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. Iyo nama ikazaba ku wa mbere tariki 4 z'ukwa gatatu 2024. Inama rero yarabaye kuri 2024. Iyo baruwa yarayisinye uwitwa Kibiriga Aniseti dogiteri, umuyobozi rwose dogiteri muri byose, arasinya ngo abanyu bazize jenoside. Iyi nteruro igira iti ngo twazibukiraho abanyu bazize jenoside. Iri jambo ryonyine rivuga ngo abanyu rirahagije ngo dogiteri Kibiriga zikwereka ko ibyo wize byose wabisize ku kigo wizeho ukazana igikaratasi kidafite agaciro, kidafite epfo na ruguru. Zigiye kukwereka ko dogitora yawe irutwa n'umwana utazi kwandika izina rye ariko akaba azi ubutiku n'ubutiriganya bw'indatwa za FPR. Bagiye kukwereka ko uri umwasama kwa. Zigiye kukwereka ko uri umwasama Kibiriga. ngo abanyu bazize jenoside, twazibukiraho abanyu bazize jenoside. abanyu umuyobozi wa komine ubwira abaturage ngo abanyu ariko akagira ibara. Umuyobozi wa komine ubwira abaturage ngo itariki twazibukiraho abanyu bazize jenoside. Kibiriga niba nta kindi wakora, ihangana uhame hamwe, uraje usanga abandi rwose, usange bene wanyu kuko ziragutuna nibi nawa ngombwa zikurutsayo wose. abanyu bajije jenoside, abanyu bande. Akari inyuma karahinda, reka nisoreza. Akari inyuma karahinda. Kagame yasabye ko bamutura umuzigo, bamutura umutwaro, arinaniriwe, arisaziye, yaravunitse, iminsi ni mike nyaburgira ikoningwa igapfura umugara w'intare. Turaza kureba uri tayari. None uri tayari ninde? Yavuze ngo ari muri bo, ngo nubwo bitinya abandi bakaba batizi, ukaba wamubwira ngo nawe ukaba ngo nanjye, akabona ko umutunguye. Ninde uri tayari gupeza jenoside y'abatutsi bose bo ku isi? Ninde witeguye kuryozwa ubujura n'ubwicanyi byakozwe n'indatwa, byakozwe n'itsinda rya EDEMA ya FPR? Ninde uri tayari? Ninde uri tayari gupeza uyu muzigo? Umuzigo uraremereye. Paul yarawutwaye nawe uramunaniye. Nigeze kuvuga ni Paul ko uyu muzigo kutawusubiza iyo uzawutura he? N'urusyo rwa jenoside wazanye rwose gutura mu Rwanda. Ibi byaba byiza warusubiza nka bundi buryo ukaruturayo. Nuko umuntu ugiye kurukorera ahubwo afite akaga. Ni bya bindi ngo isiko ukwanga kuraga ibyamunaniye. Ariko turaza kureba, mbese ribera kurora muri make. Ninde witeguye kwikorezwa uyu musaraba, kwikorezwa uru rusyo? Ninde uri tayari? Ntawe mbona. Ntawe.
niyo mpamvu rero mvuga ngo ahubwo mukenyere abari mu Rwanda mukenyere. Paul ariyumva, arakuze, ariyumva avuga ati hazari niyo n'iyi 5 yayimara ntago yavaho, ariko ari kwiyumva. Sanga bimwe bya Museveni none se nibigera ubu ni 2017, ubwo indi no 2024, ubu indi yaba 2000 na kangahe 2030 no 2007 ni 5 ni itegeko nshinga rivuga 5, no kuvuga ni 2029. No nibigera 2029 nibwo manda izarangira, ko ni 5 kandi bamwongeye indi 5. Evode yamukaniyeho indi 5 bigera muri 34. Nta gihindutse 2029 Paul azababwira ngo muza n'ibiseke mwankekera mwe, abyikoreze zandushyi ziri ku ngoyi mu magereza, zimwe zabaye deshi. Donc iyo umuntu yabaye deshi no kuvuga ngo ntiyemereye gutora no gutorwa, ntiyemereye uburenganzira ubwo ari bwo bwose mu gihugu uretse kurya no kuryama. Abo nibo bazikorezwa ibiseke bakajya kuvuga ngo turashaka ko wongera ukatuyobora, watuyoboye neza. Baboshye 2029 niko Paul azabigenza. Simbyifurije abanyarwanda kuko Paul ariyumva. Barimo bavuga ngo ararwaye, ngo yarapfuye n'ibiki, arahari ariko ariyumva kandi n'igihe, ariko ntashobora kuva ku butegetsi ari muzima. Impossible, mucire birarura. Paul ntashobora kuva mu rugwiro ngo hicara undi muntu Paul ari hari ari muzima, kirazira kikaziririzwa. Reka mbashimire mbifuriza ibyo nanjye nifuza, naho ubutaha Imana nibicaka murakarama.